الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصول مفهوم ثم يلس بهذا المقام الجد عبد زوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وأصول وأنباتنا وأنباتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عن باب utawi kiku bab yukrahu ten makruhaken apa atasyaddudu ngebotaken fil ibadati ing dalem ibadah. Bab ini menjelaskan tentang dilarang at-tasyaddud, yaitu membuat berat di dalam urusan ibadah. Karena agama adalah ad-dinu yusrun, agama ini adalah agama yang mudah, yang gampang. Tidak repot-repot di dalam ibadah. An Aisyah radhiyallahu an, saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah, anha saking Sayyidatina Aisyah. Qala dawu Sayyidatuna Aisyah, kanat ana iku indi ana ing dalem sanding ingsun sapa imraatun wong wadon min Bani Asad, saking Bani Asad. Fadakhala mongko manjing mongko melbet alaiya ing atase ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, man hadhihi, man iku sapa hadhihi utawi iki wong wadon utawi iki imro'ah. Qultu mongko jawab sapa ingsun Siti Aisyah, fulanatun geniku fulanah. Tak sebut lagi nyamane kanto. Lupa kula seras mana. Fulanatun yaiku fulanah. Sepate cerita agi sefata orang bini sebede dalam Siti Aisyah nika. La tanamu ora boten tilem sapa fulanah bilaili ing dalem bengi. La tanamu mongko la tanamu boten tilem boten sare sinten fulanah bilaili ing dalam bengi, yani napa atangi semalam suntuk. Fadzukira mongko den elingaken min salatiha saking salate imro'ah. Fadzukira mongko den elingaken min salatiha saking salate imro'ah utawa fulanah. Faqala mongko dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mah nyegao sapa sira ing la tanamu bil laili. Mah nyegao sapa sira ing la tanamu bil laili. Alaikum netepono sapa sira ma ing barang tutikuna kang kuat sapa sira. Alaikum netepono sapa sira ma ing barang, alaikum netepono sapa sira kabeh ma ing barang tutikuna kang padha kuat sapa sira kabeh minal a'mali kuat saking pira-pira amal. Fa innallaha moko sak temene Gusti Allah iku la yamallu ora bosen paring ganjaran sapa Allah. Innallaha fa innallaha moko sak temene Gusti Allah iku la yamallu ora bosen maringi ganjaran sapa Allah hatta tamallu
sehingga padha bosen ngelakoni ibadah sapa sira kabeh. Innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku la yamallu ora bosen paring ganjaran sapa Allah hatta tamallu sehingga bosen ngelakoni ibadah sapa sira kabeh. Hadis kedua, Ana Abdullah bin Umar saking Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhuma saking karunia Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Umar. Qala dawu sapa Sayyidina Abdullah bin Umar qala dawu li maring ingsun sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Alam ukhbar ana ta ora den paringi kabar sapa ingsun. Annaka sak temene sira iku takumu ngadeg sapa sira yani ibadah sapa sira al-laila ing dalem salat wengi wa tasumulan poso sapa sira an-nahara ana ing dalem an-nahara ing dalem siang. Kultu matur sapa ingsun ini sak temene kula iku af'alu ngelampahi kula to ngelakoni kula dalika ing mengkono-mengkono taqumul lail wa tasumun nahar. Qala mongko dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka mongko sak temene sira iku idza fa'alta rikala nglakoni sapa sira Abdullah bin Umar ne kaya tegur bi Kanjeng Nabi. Fa innaka mongko sak temene sira iku idza fa'alta rikala nglakoni sapa sira Abdullah dzalika mengkono-mengkono taqumul lail wa tasumun nahar. Hajamat mongko napa niku cuwung nika napa mencane can Maduranan napa cuwung nih merepat aja mari orang sakit bareng kasela coong apa koong cuwung caong dan Madurane caong. Hajamat mongko cuwung atau caong opo ainuka moto meripat siro wanafahat lan payah napa niku wanafahat lan payah apa nafsuka awak sira ani kalat wa ayat tegese napa napa niku papes payah. Wa inna li nafsika lan sak temene iku tetep kaduwe awak sira wa inna li nafsika lan sak temene iku tetep kaduwe awak sira haqqon utawi hak haqqon ana hak wa inna li nafsika lan sak temene iku tetep kaduwe awak sira haqqan haqqon ana hak wa li ahlika lan iku tetep kaduwe keluarga sira haqqon ana hak. Yani sinten ahlakan iku nggih zaujaka wa man talzamuka nafaqatuhu nggih anake, nggih khodame, pembantune, pegawene, kuline lan sak piturute. Wong sing wajib diingoni maksude. Ahlun niku. Wali ahli kalan niku tetep kaduwe ahli sira, keluarga sira, hakon ana hak. Niku mencakup bojo, anak, pembantu, wong sing wajib dinafakoi niku termasuk ahli. Makanya Al-Qur'an nyebutaken ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum jaga awak dhewemu dhewe-dhewe awakmu sing duwe anak bojo sing duwe pembantu aja awakmu tok anak-anakmu bojomu jaga ahli. Nah, berarti mencakup esene bungkoh ahli nih kak orang sing wajib ngene. Fasum mongko poso sapa sira wa aftir lan mokelo sapa sira wakum lan turu lan ngadeka sapa sira yani salat bengi wakum lan salat bengi sapa sira wanam lan turu sapa sira. Nah fa innalin wa innalin nafsika lan iku tetep kaduwe napa niku awak sira hakon ana hak wali ahli kalan iku tetep kaduwe keluarga sira hakon ana hak. Fasum mongko poso sapa sira wa aftir lan mokelo sapa sira mokao mokelo duduk mokeo mokelo sangat tulis nama ji tak maji busara klero mokelo mokeo deki
Hah? Tulisan ndak mewakili apa saya keseneng biasa. Wa aftir lan mokelo sapa sira, wa qum lan salat bengi sapa sira, wa nam lan turu sapa sira. Pon riwayat dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kanat indi imra'atun qalat kanat indi imra'atun, aku mempunyai teman seorang perempuan min Bani Asad, dari kelompok Bani Asad. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian satu saat ketika aku bersama teman perempuanku ini yang dari Bani Asad, maka Rasulullah SAW masuk ke rumahku. Faqala, dan bertanya baginda Nabi, man hadhihi, wahai Aisyah, siapa perempuan ini? Qultu fulanah binti fulan, perempuan ini adalah temanku ya Rasulullah. Perempuan ini ya Rasulullah, la tanamu bilail, ini semalam sentuk kalau ibadah. Niki wong niki nek ibadah niki ndak leren-leren ya Rasulullah, ndak tahu turu bengi wong niki. Ibadah terus. Mari sembayang maca Quran, mari maca Quran zikir, terus penggaweane ibadah terus, ndak leren-leren, ben bengi ngeten niki. Diceritakno nang Kanjeng Nabi. Apakah Kanjeng Nabi gawok? Ndak gawok. Apa Kanjeng Nabi ngelem nang wong wedok sing ibadah siang bengi terus menerus ndak ono lerene? Mboten. Apa jawaban Nabi? Mah, tinggalan kelakuan-kelakuan sing koyok ngono. Alaikum ma tutikun, kerjakan apa yang kamu mampu. Jangan kamu mengerjakan sesuatu yang kamu tidak mampu. Sak mampune wesan. Ojo suwengi-wengi ibadah, suwengi-wengi dak turu, suwengi-suwengi maca Quran. Sak mampumu, sak mampu, semampune ibadah nika. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak pernah maksa, semampuna ibadah nih kesemampuna. Daripada sampean maca Quran sehari sahatam 10 kali keng sampai kiamat tak maca boleh. Apa? Karena jerah. Sodako 10 juta keng tak sodako sekali pun sampai mati. Nah, nikah at-tasyaddud fil ibadah yukrahu, kebeci dalam agama orang jengaje ibadah ni kan. Boleh haji umroh tang tak otang demak kake. Haji na 30 juta. Benih kula keng mati nalakon orang sandi travel umroh benih. Keng mon sampeyan tak mampu cek jengaje. Umroh na tok 30 juta. Selamatan nah, leolen nah. Cari leolen rajaan biaya umroh nah. Cek saya entar tak nyari dua nyari oleh apa sih wok mak kenapa sih wok nyari apa kakek nyari goblok leolen ini ke lebih raja teti peker bareng leolen na bareng biaya na cering orang sandi otang beda biaya untuk haji tapi andi otang tak wajib ngelakoni haji. Beda ibadah haji cokop ke daftar ke sango keng anak bini ada sek ke belanja tak usah haji ki beda selebih wajib ngengonin anak bini lah apa boleh benda nak otang makin akhir mulai dari umroh mulai dari haji buruh dem memajin elang te temu arah banyak sinaki tasyaddud fil ibadah apapun tasyaddud nih kak. Jengaje pak, jengaje tasyaddud nih kak. Mun bahasana ereng dalam baca Al-Quran ta'ammuk. Masih baca Quran tak kebagusan orang si tasyaddud, orang si ta'ammuk nih kak. Wadduha betul ngarbus jawaban. Tasyaddud nih tak seneng biasa betul cek juban mun mau sama baca Quran cek juban. Alam nasrah laka sod macocong tu lo iya taswir sod sin shin sod dot po qaf kaf ni kan nyaman makharijul huruf
tapi tak sampai ta'ammuk tasyaddud. Hajo tepleten. Maaf kalau non saya mungkin sebagian beda sing ngeterapaki ta'ammuk nih kak. Karena untuk menjaga anak-anak nih kak sopaja esto dalam makharijul huruf aja gongku, tapi tak tahu usah tasyaddud, tahu usah ta'ammuk. Kula nih kemarin noro napa nyamana tes baca Quran teroleh syahadah. Can gula nyaman baca na can gula tebang cakan cagula nikah. Sing cakan cari bede ketelo. Soro sareng kiai. Melo tes baca Quran cak oleh syahadah. Kau oleh syahadah enak ngajari enak karena beda situng metode saya paco cek ketat tah. Can kau adalah nyaman ri cek berde sengoca enggak Imam Mekah can. Iso tak lulus telo kali. Dari juz telok ke juz 4, dari juz 4 toron boleh ke juz 2. Pegel gula ambek mare riat setukang ngetes sama juto kole lam biar jangan gula saking pegel lam to kole biar toman cak du kali telo kali ya tak lulus rejan ko ya lesoh ya payah. Kula sampai asompa, wallahi engkau oleh syahadah cari ya bingko jangan gula. Wek sowe ka bingko kebenang kau tak ngajari ni ginian jelas so jangan gula. Saking pegel. Engki mungkin untuk menjaga si bagus, tapi kan orang ni ka layak ngajar, tak layak ngajar, area pantes, area baca na kuat, area baca na lemah, akofa tak tepak, dot tak tepak, ada pitan antara dot berengedal, ada pitan antara hamzah berengain. Alhamdulillah, baca ha beneha, alhamdulillah, ha beneha, alhamdulillah. Yo cak pemuruk, kalau nyaman. Sadiqid, benih sadiqid cong, sadiqin. Pancet ing kuntum sadiqid. Sodikin jong, bener sodiki jong. Bapaknya mana sodikin? Tidak gelem nyebutnya mana bapak. Ini orang lamba kan berderwa karena kene saya belajar maca Quran doa. Ulaika ala ulaika baca ulaika lanceng jong. Ulo tawa morodiji. Tasyaddud ni tak bagus hatta dalam segala hal baik ibadah maca Quran kan termasuk ibadah. Ini masih gula mare beda karena dari kecamatan Keraton ni kak baca cilena napa pende tak lem tepak mon cila pende ni kesama beda lak sini kak cek sebelah kula mulang ngaji mari maghrib kanton ni arah apa ban cila dia mecek pandan pak keluar cila na pacak bi kula ngek ko jering dalam tepak tak jan reng sepo anu ae dikerik ambek emas lek Jumat legi kerek bi kula mun Jumat manis roba keluar cila ni kerek mun Jumat manis male fase pancet. Ya baca lah dari cilan dari beda remah kita tepak. Engki. Jadi at-tasyaddud atau ta'ammuk dalam bacaan ni terlalu sampai cuba orang ngomongan. Nakok tu. Agama ni ka patoron ni ka gempang Ya, ni ka buktena. Kanjeng Nabi ceritain mbek Siti Aisyah. Man hadhihi? Hadhihi fulana binti fulan. La tanamu billail. Semalam suntuk tak pernah tidur ya Rasulullah. Ibadah malam ibadah, siang berpuasa, malam ibadah, siang berpuasa. Sampai ada bekto untuk keluarga tak ada, untuk tamoy tak ada, untuk kerabat family tak ada. Apa jangan Kanjeng Nabi? Alaikum ma tutiqun. Kerjakan apa yang kamu mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah Ta'ala tidak pernah bosan memberikan ganjaran, memberikan balasan pahala kepadamu
hatta tamalu, sehingga kamu sendiri yang merasa bosan untuk beramal ibadah. Allah Ta'ala tak sentusen engki semampuna sambian bonan. Umpama sambian dadi imam ya cek jeng lanceng makmum male tak jer ya cek dak pandeongku. Artinya ki cek enteng deki mon beda orang tak gelem tasyaddud, tak gelem ta'ammuk, wah terlalu. Akhirnya terlalu aban tak bejeng sekali, tak apa sekali. Ane kenyamanan ki ngentengaki nyamanan nika ceroboh nika nyamanan. Atau ta'ammuk di dalam ibadah tapi aban tak gelem sedengan, tak gelem tengah-tengah, tak gelem tawassud, tak ndak ta'ammuk tapi tak neng tawassud, justru neng beban tawassud di bebekna sedengan. Akhirnya tak bajang sekali, tak apa sekali, tak maca Quran sekali, lamun maca ben seroban. Kam min qari al-Qur'an, kam min qari al-Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran melaknat kepada si pembaca. Karena apa? Karena ceroboh, ben seroban ya dan bacaan ta'ammuk ya tak bagus, ben seroban ya tak oleh genjer. Paham jangan gue lagi. Nah, tadi sedengan pak, ain ya beda pitan bareng hamzah, ha beda farak beda pita bareng ha, ben sepenongkel ben seterusah. Artinya cek pada aki setaja makharijul huruf nikah. Bila ha luar, kho ya atas, ha beda dalam kerongkongan, ha kho ha ya mun ta'ammuk terlalu tawassud bae biasa deng sedeng ya. Di Kanjeng Nabi tegur aja cek kata jeria mah tinggal saya kata jeria karena ben apa nyaman tak bekal tak tadi kesempatan untuk keluarga. Sayyidina Abdullah bin Umar pun pernah tegur, wahai Abdullah bin Umar, apa baan dia takmir apa ban la apa nyaman alam ukhbir annaka taqumul lail wa tasumun nahar. Engkau oleh kabar baan dia caan mon malam ibadah malolo siang apa sah. Qultu inni af'alu dzalik ya Rasulullah. Engki gak dinta ya Rasulullah, kau le malam apa jeng malam sampai semalam suntuk, siang kau la pasah. Apa dapun Kanjeng Nabi? Idza fa'alta fa innaka idza fa'alta dzalika hajamat ainuk wa nafihat nafsuk. Wahai Abdullah bin Umar, jika kamu melakukan seperti itu hajamat ainuk, maka matamu akan kelihatan napanya mana? Kelak jangan maturana. Caung. Ya ini napa? Caung nika. Nggih wis cowong artinya ndak ketok seger, ndak ketok sehat, rang-korang tedung. Wa nafahat nafsuk, awakmu bakal ajur, bakal rusak, tambah kurus, tambah kering. Wa inna li nafsika haqqan wa li ahlika haqqan, awakmu duwe hak istirahat to. Karena aben-ben di hak. Cek forsir tenaga untuk ibadah terus. Wa ahlaka haqqan, hak keluarga na di hak, bina na beun ya di hak, anan beentro kasih sayang, keluarga na beentro ageje tro amai na beun. Lamun beun apa sa siang malam ibadah pas beja apa untuk keluarga na, akhirnya keluarga na ada saadenten ja bina na je mak bagrum beto umpama mi tato mana tenten mak bagrum mololo bina ya atenten ngam arah apa banju le mak baguruma tenten akan kui sahabat cek tanggal laki mon malam ibadah mon siang apa sah cek tek mak camak sekali kok iko camak tak cawacan seminggu sekalian masih seminggu sekalian 2 minggu sekalian sebulan sekalian pokoknya camak engkor yang sebini jangan dihak aja angkan sepo-sepo saipul majir nyari Pak Kumis apa saya kira beda maknya maka saya kone ngono pul kudu nyeneng no nang keluarga iki. Oh sekali-kali anak ajak dema lun-alun wah beda permainan perusutan umroh tadi PC wah dak Madinah disah pajung suruhan nyaman walaupun letak benar tak ben minggu tak setiap 2 minggu mungkin sampai nanti luang bekto ben beda rezeki ajak mele berungi di mana merung apa ben ngakan sekanjeng ben
centong aurok bebenyakna seneng nika andi hak keluarga untuk seneng. Apa debun Sayyidina Ali, arih qalbak fa innal qalba idza ukriha amiyat idza ukrihat amiyat. Arih qalbak, istirahatkan hatimu, senangkan hatimu. Fa innal qalba, sesungguhnya hati, idza ukrihat amiyat, sesungguhnya hati jika kau paksa hati maka hati akan buta. Seneng maksudnya seneng ate ya bi keluarga. Bene pas nyongo orkes, bene nyongo salon, akon foiro bene. Hiburan sekira tak melanggar dari syariat agama, oh refreshing, bahasan reng mangken. Ya, jalan-jalan, dama dak pegunungan. Dama sekira ate ini keseneng, bisa tafakur benar dama dak kebun binatang. Korja kut sekut. Mon kut sekut nyongok ketang dong, ngak ketanganan sambian. Akan ngacer, nuding ngacer sekali-kali. Fa innal qalba idza ukrihat amiyat, karena ate ini mau paksa peteng, benih sajen padeng, mak sajen peteng. Ibadah tak ning masjid, tak ning langker bobon boto. Ibadah apa bobon boto aja? Ibadah dari masjid, elangker, bungkoi tempat-tempat sepacet karena ibadah. Sunan kali jogo kiai, ada Sunan kali jogo, nah bahan sebada kari aja ke songai bandeki. Kita apa sokor bejeng-jege senekele. Kadang-kadang maaf kalau non sebu, beda orang seneng awirit, seneng aterakat, sopu setengah sanga, ada demah. Dan kita kula seneng wirid nika, seneng wirid nika, kaf arba'in, tak kiran dimbian wirid dan kaf arba'in ya. Toko langsung menceng diru apa, boh ilmu sakelan, seneng siapa sih tak seneng ilmu sakelan? Kayak mau bujan mate ki ada sakelan nama malaikat ya, masih sakelan kake, benekun karo sakelan mate, okay. Kayak Sayyidina Abdullah bin Umar nih kayak Pak Enga, fa inna li nafsika haqqan, awakmu duwe hak tedung istirahat, wali ahlika haqqan, keluarga mana di hak. Anak bini nerua jongo tak rontoron di masjid ibadah tok di masjid melono siang malam mulai kebungkuna kemana masak jan sebini mau tak mata nak kaki aja saya guring bodoh orang ngatraka di pesarian pak pesarian dia Hamid Pasuruan orang yang Semarang. Pagi ini kak ngaji kula kak Al-Ustaz Al-Habib Taufik ngaji ya pagi bilon kula ki kang cak sita apa cakang lah banyak sengkan ber pagi ini kok orang pon ketengal pon merepata coong marsineka pon lah korang tedung tak seger na pon dari pakaian dari pon tak ngeromat ke abe nih kak tak korang tedung korang ngakan korang istirahat. Tanya ki sering Al-Ustaz Al-Habib Taufik. Dari mana? Dari Semarang, Bib. Oh, jauh ya. Iya, Bib, jauh. Sudah berapa hari di sini? Sudah 20 hari napa? 30 hari. 30 hari, Bib. Ajib, 30 hari di Pasuruan. Tinggal di mana sampean? Di Pasarian. Saya terakat, Bib. Oh, punya anak? Punya. Istri masih? Masih. Terus yang ngasih makan istri kamu siapa? Yang menjaga keluarga sampean siapa? Saya sudah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waduh, komo saja. Oh, tinggal berapa hari lagi di Pasuruan? Masih tinggal 11 hari. Berarti Pak Polo Tungare terakan. Oh ya, tunggu di sini ya. Habib masuk montut obeng. Ini uang. Untuk apa, Habib? Sekarang pulang kamu. Lihat anak istrimu, kasih makan anak istrimu, bekerja yang baik, ibadah, tapi jangan tinggalkan sesuatu yang wajib, perkara yang wajib. Anak istrimu wajib kamu kasih makan, kamu jaga. Enggak, Habib, saya kurang 11 hari. 11 hari kamu gila nanti, Jan. Kurang 11 hari kaki saya gila, Jan Habib. Pulang sekarang, mohon le nyong-nyongan, Pak. Mohon le nyong-nyongan, tak kok gilongku.
kurang 11 hari. 11 hari kamu gila kamu di sini ya. Mulai tasyaddud nih kak, anak bini nah. Mus bini terus. Apa tak nyari lagi noreng? Anan sambian, bojong, pasan nah. Kan wajib nih kak. Kan kuireng sepo nih kak, aja gini kak. Nah, makanya orang jengaji nih kata oleh. Engki cek sampai males pak. Kudu sampean kan ya tak jeng aja pas tak kenceng ya pas males ada tetina mak itu orang secakang yo mek apa aja ngedok iku cuma itu orang apa aja ngedok tina mek masuk Indosiar marina mayat tukang pak itu aja TV di orang je beda film jadi aja nah Allah Ta'ala tak pernah bosan dekan apa deka amal kula bermancing teka pun lecet pancet sepenting istiqomah paham ini dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu khairul amal madama alaihi sahibuh wa in gallah khairul amal sebaik-baik amal adalah madama sahibuh yaitu amal yang terus menerus dilakukan oleh seseorang yang berkesinambungan terus menerus istiqomah wa in qallah walaupun sekone Al-Quran selemper tapi benar Al-Quran du lemper tapi benar berarti 10 selemper sehari 10 hari sampean sak juz mun benar du lemper berarti 5 hari sampean sak juz karena selemper 10 lemper sak juz pak aneka adalah apa khairul amal bagus amal nih kak benih amal saya biasa nih kak khairul amal madama sahibuhu wa in qalla bagus amal seterus menerus saya mudawamah saya istiqomah wa in qalla walaupun sakone Allah Ta'ala tak nuntut menjenengan mangkul sampean cek nuntut pangeran Allah Ta'ala tak nuntut kok bon harus tahajud 100 rakaat tak nuntut Gusti Allah bon harus qobliyah ba'diyah bon harus sholat duha sempurna bon harus tak nuntut maka sampai nuntut ke Gusti Allah nuntut sifat adil Gusti Allah tak mampu pak mon minta kebelesnya Gusti Allah nuntut kasih sayang Gusti Allah bagus tapi mon nuntut keadilan sampeyan tak adil monan tak adil perbuatan sampeyan tak adil tak belen tak imbang pak kebanyakan maksiat tetebang taat tah banyakan lopan tetebang tembang engan dekat Allah Subhanahu wa taala maka engki pun semampuna nikah semampuna tak usah napa tak usah jengaja bila ngantok tedu karena itu bila ngantok istirahat apa asa bila sampean beda tamu ima tamu kono orang pas sunnah isi apa asa nih seorang yang sama masa karena membunga hati orang ini kalau juga genjer mau apa asa genjer sampean tibi tapi membunga hati orang ini kan bisa genjer raja bah nikah adalah amal sepaling utama seneng membunga ke hati orang beneka mau laku ki bisa apa asa boleh lemon malam apa jeng semalam sampai sopu mare sopu tedu awasah loyo beja apa sih aku gengku kita kan cinya bergerumbus ini nanti temuan lah engki bodoh saya bojong bodoh saya tak bojong bodoh saya ngaji bodoh saya tak ngaji ki karena apa ki karena orang nikah terlalu apa tasyaddud fil ibadah terlalu dalam ibadah engki cek tadi orang sesembrono segadur sehingga apa tak ibadah sekali makanya ikanto saya maksud kelaban Al-Imam Ibnul Jauzi, Al-Imam Ibnul Jauzi beliau mengatakan waqad labbasal iblisu ala ba'dil musallin fi makharijil huruf. Kadang-kadang iblis masih mentalbis napa mengagudah orang yang musalli, orang yang salat nika. Sing kadang-kadang eli bali ulang-ulang tasyaddud kala alhamdu alhamdu fayakhruju
bi'iadatil kalimah an qanuni adabis shalah, sampai napa keluar dari tata cara salat dengan nika dengan dari sarana tahqiq tasdid dari sarana dari tasyaddud sampai napa ikhrajil napa al busaq, sampai keluar bi pacoban bus ngarbus maudhu waduh ini kata Maji Busro mau ngaji nyaman para Jumat na Maji Busro soleh nyaman ngaji ni soleh nih ada saya bus ngarbus ini sobung Maji Busro soleh afta nyaman pengaji ini kah mbian mau ngompolan di acara hataman onceng Maji Busro hataman kula tak sanggup polan yonceng hataman yonceng hataman dan kula ngaku ro muka to uta ro hataman bilok telokan kula akib hasin jembelu rehi jan kula bejente dung kohi kula ki jan kan mon hataman beda justung dua mon justung coret mare berarti jus dua coret mare coret kapi bi kula saya memoro coret kapi yo tangga bingko baca ibungko na cerita ka Maji utak Maji magena ka orang ale ko lain are mon ngonceng yai pun enten Maji pon tobat gule aduh pas hataman lo telokan abah yang ngapus pak mon Maji yang banyak tim muhlis Afta, soleh, Maji, kadang gusudan, beda kan 6 ngaran nyaman langsung. Angkok justung sampai jus seberia. Ada balok telokan. Apa? Paling jangan saya selamat me kenceran me lak colak laku du malam ko ngarat atau cek yotang bingko. Ya jam belu hatam je kok langsung lah. Bah bener ngonceng boleh. Anu terong jeng hataman engak compon kasa. Boh angkat tangan gula sapa orang gula tak sanggup lain ke mubalaghah ni kata oleh at-ta'ammuk at-tasyaddud mubalaghah ni ka ini termasuk min wasawis ni ka termasuk waswas orang ni ka tak bagus bagus sering waswas ni usol nawet jungka aki je dek somora kebeteraki ini termasuk talbis dari iblis saya kata kok ini kegodaan dari godaan iblis karena iblis ini kegodaan biar orang ibadah kita kelaban cara ibadah pak macam-macam engki la yaqra'ul Qur'an illa liyuqala annahu qari tak maca Quran kecuali terus koca orang sepaling ahli maca Quran talbis bi iblis ni kah masuk angin bede celah kan ku iblis ni aku apa boleh ngak ku lebih sambian engki wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu engki cek para nabi ke aku napa nyaman ki tak merasa lepas daripada nafsu menika kenapa boleh aku leben panjenengan saya ratona nafsu menika ki tro koca ki tro ya lemah engki wala yatasaddaq illa liqal annahu jawad tak sedekah tro kecuali tro koca orang sepaling loman tak perang kecuali tro koca orang sepaling bengal koca tro koca apa man bene talbisul iblis kecuali ini adalah godaan iblis baca Quran ini beda aturna warattilil qur'ana tartila baca secara tartil ijok terbenter ijok on laonongku cak hata mana kiroat ada urusan no mama ada urusan kiroat a'udzu billahi minasyaitonir rajim dan saat aku sadaqallahul azim wis tak sanggup baca kiroat cak kiraat mun hataman dia ya cak terbenter cak on laon deng sedeng paham iki karena Allah taala nika nediaki agama nika benih untuk susah benih untuk melarat pak ad-dinu yusrun agama nika gampang cak pot prepot cak rat melarat ibadah cak rat melarat saya kira syariat agama nika semakin meringankan beban kauliman jenengan benih semakin merasa terbebani benih
justru semakin ringan beban. Engki ya cak terlalu ngentengaki, akhirnya orang-orang yang maksiat gelok semakin larut maksiat tah. Seakan-akan orang yang maksiat ni kesempatan masuk surga, orang yang taat masuk neraka. Ya terbaliki ya. Arwah masuk bojong belum tentu, mun atene coba, lo terus kakek. Tak bojong atene bagus deh ya. Masuk apa sah, mun atene sombong. Lah ada tah siapa sah atene ikhlas. Ada tak siapa bojong atene ikhlas. Siapa bojong sombong coba. Tak bojong sombong, ya jangan coba. Bengki. Orang apa sah sombong, ya coba. Tak apa sah sombong, ya tambah coba. Cek yang pacet kudu ikhlas, Pak. Masih kiai kudu ikhlas, apa kudu ikhlas. Masih onjengan, tak kening rep-rep sangu aja, Pak. Kudu ikhlas, Pak. Coba kiai rep-repan sangun orang. Lebih coba boleh sambian sih tak nyangu. Cobaan boleh ya. Salah lah tak meri angok-ngokan. Kiai harus ikhlas. Kaki tak ikhlas sekali. Senika, tadi mau nabending nih kak. Ajak napa? Ajak bending na jaring emas banding lagi bareng teman. Cok ya tak pada Pak. Jauh. Emas bareng emas berapa karat deh ya lah karat tanah. Bojeng bi bojeng, arwah bojeng keng arwah sombong arwah ikhlas. Jaring arwah bojeng sombong saadina tak bojeng keng ikhlas jan. Seakan-akan sing tak bojeng masuk swarga, sing masa bojeng masuk neraka. Kiki lerogi. Akhirnya beri kesempatan da orang napa? Orang sing maksiat terus berlarut di dalam maksiat. Ad-dinu yusrun, agama ni gampang. Agama ni tak melarat. Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bu. Inna ad-dina yusrun wala yushaddad din ahadun illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwah war rauha wa syai'in minad duljah. Can Kanjeng Nabi agama ni enteng, cek ke repot agama ni ka. Bejeng remon mampu mancing tak mampu toju tedung tak mampu tedung gentang mereng. Nah orangnya mandarem semampu nunggu panjenengan kincik sampai tak ibadah sekali sini kali tawassutnya mana sedekah engki mon sampean soki pebenya mon sampean tak soki cek nyak benya tak kok kasta wala tabsudha kullal basti fataqauda maluman mahsura mon sampean di PC 1 juta wus bismillah kata-kataan sedekahan kapi kur-kuran kayak atau karan bismillah bedem aja sedekah kinja mon kake kayak macam gendeng eko jan bini gendeng bismillah kini ko taon le tasyaddud nika banyak nika ayat-ayat ben napa keterangan-keterangan tentang nahyu nahyu anit tasyaddud fid din nika sing kenapa sing ke orang nika melakukan bikulfatin syadidatin kelaban maksa-maksa seongkuan lah nika saya maksud Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam cek sampai agama nika teti beban ke kaula panjenengan saddidu sabiasa wa qaribu wa abshiru paseneng pebunga teti orang di agama Islam nika cek sompok engki ya nika buktian apa ibadah to tegur bi Kanjeng Nabi banan di ha Abdullah bin Umar bini kakek di ha keluarga kakek di ha nika sangkun bene nasihat kang mun kudu sampeyan tak ada tasyadud sekali Pak ada tak masuk dia kemes apa jang malam terus kemes apa sa terus keng la pasaan ya keng bulan wajib cek tak wajib aja letak apa sa kan dinto deng sedang saja jangan feti veraroa terlalu atas ya jangan terlalu bawah ya jangan terus tengah-tengah saja lainnya tawassul dibaca nyaman tengah-tengah dibaca nyaman bawa kelu ya tak nyaman tas ngatas kelu ya tak nyaman ya sedeng je lah nyaman ngiding paham lagi jadi neka dalam ibadah apa sih tasyadud ki sampean tak mampu umroh tak mampu haji tak usah tang taotang Jumatan bi jalan kade
demale haji ya uma sama masjid. Oh iya, karena hijjul fuqara wal masakin, Jumat re haji na orang setandi ban orang miskin oleh kencer na haji kaya troyo lo maji sampeyan di mulai Jumatan lah yo troyo lo maji kencer nga orang haji na fuqara, haji na orang miskin ni kayak Jumatan nih kecilan kada po mun tandi cek tang tao tang ngebilin boleh tau sa ta'amuk tau sa tasyaddud nih ketak bagus nih Pak apa boleh ibadah larang kok tasyaddud apa boleh di luar ibadah abangun bungkong kisah sedeng semampu sampean mun tak mampu cek tang tao tang akhir bungkona mare galangan na saya nyare ya utang tapi sepeda motor ya cek jangan aja mon ketandi mon umpamana mampu na bekas cek ngereyen uangmu kan 2 juta tapi anyar ben bulan apa ngalak 3 tahun jan bah ya mon lanjang umur mon panda umur tak ada nyangkol utang sampean ila lah sandi nikah cena lah cena tuh maramate setara kalait bensinnya campur tonton, campur teret, cat macetan. Tapi tadi otang nyaman, engki, jono-jonon celep. Memang si angsuran sebulan 1,5 juta angak melolo masih jono-jonon panas. Tasyaddud dalam ibadah tak oleh apa boleh tasyaddud di luar ibadah. Tahu saja ngajem ponan, mun tak mampu ki, semampu no sepenting lah di sepeda motor tak ngincem. Sandi sepentingan di bungko tak kepanasan tak kaujenan tak usah engki napa bayi ponan cek terlalu kimon sampean mampu tak apa-apa sepeda situng tak cukup sepeda 2 ya apa bayi bini ya iki ya situng jong aja soko ke cetak ke soko atambangi nambangi mun tak jalan negu ke tembok kaki mun tak terantanan ke tembok kemarin cancera atambah ni ketambah bagus atambah boleh sih sompok Imam Ghazali ada bu arad dunya liman hiya fi yadaihi humuman kullama kathurat ladaihi. Aku menyaksikan orang yang banyak sumpeknya adalah mereka yang paling banyak hartanya. Arad dunya liman hiya fi yadaihi humuman, semakin banyak sompek kah sandi tuku nyabang boleh, sandi cabang nyabang boleh, ada kemarin akhir ngurusi cabang melolo udah tak ngurusi bini sekali ngurusi sandi sape terus sape boleh akhir sape netok sek romat sek kelone sebini tatu kelone kisah biasa ada iri larang-larang nagu PC larang-larang alako nyaman dia benar-benar laku tadi alaku apa jajal sabar tadi sabar pasar tak ke pasar beda seloke ya seloke ji dan saya mau orang tambah soki tambah senang mau tambah tinggi jabat nanti tambah senang jangan siapa cek bilang ngaji sih tak ngaji terus kaki ngakan subhat je kaki cansera mau kini kesek kocak anguk sekonik tapi asemak ke pangeran tidak bang banyak tapi melopat ke Gusti Allah tambah banyak tambah sompek tambah banyak tambah sompek bengki sandi sepeda motor sompek tak apa duit sepeda motor sandi sepeda pancal tak apa ada sompek sepeda motor sandi sepeda motor tak andi tak sompek tak apa ada tak andi sompek yang sompek orang sandi mobil ben seterus ini nyaman andeng sedeng dia ke umroh sedeng bangun bungko sedeng deh ya nyecel tapi ini boleh nah kanannya cel are jajal nge dopir jecel nge montek kebe ruji bisbine ban maren bene karo nyetel biasanya nyetel mun sela maren ya dopir sek setel bibine ya macam mon bene kapasitas mon tak mampu mon bene ka mampu norok sebine macam nah sini yang kendeng mulai ketampung untek buntu
Ya, ki maka deng sedeng lah Pak, deng sedeng selesai. Tawassut. Dalam ibadah apa boleh luar ibadah. Pon sandi sudah motor sokoren, sandi compok sokoren, pon lese cukup, abek sehat, keluarga ini ketentrem apa boleh saya sari. Sampeyan orang yang paling soki ning dunya ri ya. Orang yang soki ini kan pun orang yang paling soki. Muga ilmu semanfaat barokah. Jadi tasyadud nih kata oleh iki. Ta'amuk nih kata oleh, jadi tawassut deng sedeng dalam ibadah, sodako, maca Quran, ibadah apa boy? Karena keluarga ini kan di hak, beten kau mencinengan juga nanti hak, bagian istirahat, bagian laut, kan sini kan ki, monteng lambok kula enggak kula, beda laut, istilah laut nih kah? Makan Mbak Abdullah nih kan mau ngaji jengkang, lisangit, tampong, gendeng, nih kan mau ngaji para duhur karena yang lambok nih ke beda laut tuh. Beduk laut, makin cek neros kapi. Engki kule enggak maji bustrone bilang setengah 12 nutup tuh kun Mbak. Setiap teman nutup. Tambah soki tambah kurang melolo. Enggak kule maji Nawawi, maji Busro sekunuku. Nemon duhur para beduk kesa para duhur. Tutup tanya ke maji ini. Dok ki pukul 2 mari abajeng mari istirahat tedung siang. Jege setengah telok buka sampai para maghrib kadang-kadang maghrib ketutup pona murug dek santri barokah kelara bini bilang maju bini 2 masalah aku nak tak pate cakang setia tak bisa nyari 2 nyari sekop nyari amalan sekian sabar nje pah kelero tuh kono sik entar benejan sapur ngamuk ketok di kelero masang enggak gula reng lambak ini beda laut tuh Pak sampai reng jengkang nih Kak saya Nawawi saya nyaman gini kok Nawawi ini mau jengkang bajana jengkang siang duhur para duhur ngaji belum ke Nawawi ini dari jengkang panitia nang ngocap pola obe malam bayar jam mau nyobeng kok tak bengal lari kare nembak pola ini siang biar cari ngabaja debu sing ngaji awan iku wong pilihan jan apa mun tak pele tak kira ngaji anu bela cong au anu panitia re semangat nih seregus aro ki ngode polan mun seseporo latakan ora ngamukan de polan aja engkipun Gus anu insyaallah semangat kapi jangan aja panitia neka iya pokon mun panitia semangat kok semangat mun panitia tak semangat kok tak semangat tidak tahu sangko tak arep dari orang punya panitia apa semangat cukup lah oh som apa abi mau ngaji siap jeno-jeno ngak neka Pak jeung baca loreng tane oh som aing ya kesabe jareng sing ngaji bagian reng tane bade sing ngelempak bade sing ngelep kula letak atau oleh ciling gebere panitia ngelep bade ngaraka telo panitia ngelep tak atau oleh kula jemput nih sepedaan motor tak atau oleh ciling gebere ku tak atuat kepepet Gus kok lanjut ceneke kula hereng lagi kepepet ini lebih biasa ada remah pas paksa orang ngaji tok ya boleh ngaji kor beri bajaran lu cangkir tadi lesep nah letak sumbut rutinnya nyanyi ibu lagi tak ngocap mek ibu lagi tok tak cukup tak mendeng ngeding dia kok wah mau bojone reng cakang nggak bojone reng cakang ala kok bojone tak ngaji banjan gula kita sadun nih biasa masih ngaji gulaku nih bojo pre beda apa beda pre ini biasa berarti tangede deh ya lah sampean tahu sabiate sedeng bae ingat Gus Bahar lho Pak Gus Bahar masa beda repot tah engki Kanjeng Nabi ini tidak repot tah omong bi orang se ahli azina enten Kanjeng Nabi pas bu neraka enten Kanjeng Nabi ini kecerdas fatona mau ngelarang orang ya Rasulullah kula nikah mabuk kuat ambu ajudi kula ambu keng situng ya Rasulullah kula zina nih tak mampu apa jangan Kanjeng Nabi senyum Kanjeng Nabi oh ben tak mampu azina wis kok teratanya benan di keluarga bini agak duwi ibu bada anak bi teretan bini bada umpama ibu sampian zina bi orang dorong oh paten Nabi kuda orang lain sandi keluarga bini kisine kekia
Mun semakin kula tobat ya Rasul, mun sampean tak seneng dek keluargana sampean terjadi ngak perzinahan, dek orang pun tak seneng ki ya. Nika cerdas Gusti Kanjeng Nabi. Bada orang maten orang sangang polo sanga cerita aki ning kitab Irsyad nika. Tanya aki, napa kula nika bada tobo tada wis benda jauh dari rahmat Gusti Allah. Ben tak mungkin ben rek sapora bi Gusti Allah. Apa kena kiai sekali pate kena satos. Tak merik labeng rahmat Gusti Allah, tak muka labeng tobat Gusti. Akhirnya tanya ada orang sesoleh selain. Kak emma kula nika caran terus tobat. Coba sampean entar de ardun kada wa kada, entar de tempat ning kanto nika tempat orang soleh, banyak orang ahli ibadah, tinggal lagi tempat asal sampean. Subhanallah, sebelum depak ke tempat tojuna mati rok jalan, Pak. Maka malaikat adab, dua malaikat adab dan malaikat rahmat apa tu atokar. Si adab nyeksa, si rahmat nolongna. Apa sih terjadi? Bisitkin niyah, kalau berniat si ongkuan, an niyah matiyah, karena niat di kendaraan si medepak. Akhirnya orang yang sesete gila bumenna bi Gusti Allah kacek sakelan lebih semak ke tempat tojuna atau betul. Wah kita atau buat apa ya? Kita ngelakuin apa kebagusan. Allah Ta'ala ngirim situng malaikat untuk mendamaikan dua malaikat si atokar okor dari tempat orang yang semate, dari tempat semate, dari tempat saya terakhir matiin orang semate kiai saya berkena satos dia de tempat setocuan sebekal atau betul mun lebih lanceng de tempat sematiin orang seksa keng mun lebih semak de tempat si atau betul sekalipun kita depak ke tempat atau betul sapora pakacek sakelan Pak lebih semak ke tempat tobat kita ibadah apa terima tobat dari Allah Subhanahu wa taala. Wow, cuma jaga betulan tel aneka beri kesempatan dore sebanyak tusan bener pas ngenting lagi ke dosa bener ngenting lagi ke dosa mun makin kan tasaddud ni banyak jo saja swarga dek kapling mau tak cocok burung abon neraka tak pada bi abon neraka apa semakin dalam nika semakin luas ilmuna semakin masuk kapi kan beda aliran-aliran titik neraka ziarah kubur neraka manakipun neraka yasinon neraka selawatan tapi banyak reng masuk neraka gara-gara macam yasin ya Pak lu yasinnya bagus tapi caranya dicek reng karo macam bereng apa salah kaki mau tak seneng ke manakib tak apa-apa letak sana rok manakib kalian nyaman ben mun tak seneng ke tahlilan tak usah norok ke tahlilan mun mati le tak usah tahlili kan saya bona cenah Islam apa ada agama apa ada pangeran apa ada Quran apa ada keng tasaddud ta'ammuk haja swarga de kapling ruang engki ada dharma jeretan ya satu sore mati non ki sepora dusan kita ibadah sakane Allah Taala nika maha nyapora sepenting panjenengan neka terus amal ibadah sekalipun sekonek sepenting istiqomah ya jak ngendengaki ke dosa jak ngendengaki deka ibadah la tahtakir syai'an saghiratan jangan kamu sekali-kali meremehkan sesuatu benda yang kecil farubbama asalati damal ibaru karena benda yang kecil pun bisa mengeluarkan daripada darah jerum neka kene tak bisa mateh gara-gara jerum dosa sekecil apapun cek remyaki pakoh yang monti tanus bisa mati iki tegak pun pakoh tak harus benda si tajam benda si raja ya masih agama mengki sineka ibadah mengki sineka la tahtakir napa min taatihi syai'a farubbama fihi ridallah maka jangan ngeremeki ketaatan ke Gusti Allah sekecil apapun karena mungkin neka ketaatan saya sekecil neka sekene neka berridon Allah Subhanahu wa taala nika bab tasaddud jak jeng aja mungkin mon kulit sampean ibadah tak jeng aja dunyan na sujung aja aneka saya repot terbalik nih ya yang tasyad